Unang saya sungguh-sungguh libe. Lapa tua punya cerita. Unang saya sungguh-sungguh libe akan salpui. Oi nang ni geleku Unang kasay cemburu Nawang gabi nawang rodong Unang say sungguh libe Si patah so ada alada Moro si patah oh Ahudul lampumu Tuhuma lagam tuang Namar ningot Halati au di doko Haledang di botoho bagasan rohaki so ada bena asik kesian oleh kosa sadawo nang si pata ahohom di Lampung mi jangan dong asing-asing pikiraki ngolu di geleng tai dong sian idona sayu pikiri Unang say sungguh libe nang salpui Unang say sungguh libe nang salpui apa ya? Ya masih bersama personil Radio Mapois, parkir Radio Mapois, bintang tamu Parlapo CM, Tambunan. tuan rumah, Lapo tambunan. Lapo tambunannya. Si patah so ada Kotua Molo si patah oh Ahudul lampumu Tuhuma lagam tuang Nama ningot halati au di doko Yo Aledang di botoho aleidang Mananga di bagasan rohaki so ada bena asik kesian oleh kosa sadawo nang si pata ahohom di Lampung mi jangan dong asing-asing pikiraki di galeng tahi dong dainan idona sayu pikiri Unang say sungguh libe nang salpui 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 Oke, bye. Oke, mularong penasala
Arak maklumate. Oh, iya.